Nataša Bekvalac posle razvoda želi da obnovi vezu sa bivšim dečkom Miodragom Kostićem. Ona priznaje da je njen bivši dečko Kole, onaj koji je pravi i da bi voljela da obnove vezu. Posle razvoda od Ljube Jovanovića, pop pevačica sve češće razmišlja o kralju šećera. Ona se nedavno poverila jednoj prijateljici da je najviše u životu žali što Koletova i njena veza nije opstala. Rekla mi je doslovce: Kole je bio i ostao ljubav mog života. Volim ga i sutra bi mu se opet vratila. Vreme provedeno sa njim je bilo kao u bajci. Priča za Informer Natašina drugarica i dodaje: veza između Koleta i Nataše je od uvek bila posebna, a i nakon raskida su ostali u drugarskim odnosima. Kontakt nikada nisu potpuno prekidali, čak ni tokom njenih brakova sa Dačom i Ljubom. Kole je uvek bio tu da sasluša svaki njen problem i daje joj savet. Miodrag je bio tu za Natašu u najtežim trenucima, kada je preživljavala porodičnu dramu sa Dačom i Kodinovićem, kao i mnoge druge privatne teškoće, kaže njena prijateljica. I novosadska Barbika priznaje da je ono što je imala sa Koletom bila prava ljubav. Miodrag je bio moja velika podrška, ali ne finansijska. Nije mi davao novac i skupe poklone. Mnogo sam ga voljela jer mi je bio oslonac u životu. Jedini sponzor koga sam imala jeste moj otac, rekla je svojevremeno lepa Nataša Bekvalac. Tuga za Ksenijom Pajčin, 7 godina od tragedije, a i dalje tuguje Ksenijina porodica, ali i njena sestra po ocu, Mija Pajčin. Mnogi kažu da Mija ima lik na pokojnu sestru, a ova lepa brineta pre 2 godine pojavila se u spotu Lako je Ilije Mihajlovića. Mija je ranije govorila da će Ksenija zauvek biti u njenom srcu. Mnogo sam je voljela i divila joj se. Želim da nastavim tamo gde je ona stala, samo u drugoj branši. Ona je odlično glumila u svojim spotovima, a ja želim da postanem poznata glumica. Pored toga, voljela bih da se bavim i modom, to me veoma interesuje. Estrade se ne plašim, ipak ponekad me obuzme strah da ja tako ne završim. Međutim, dobro razmislim i sagledam sve da ne bi bilo nekakvih posljedica. To kažem jer mi se trenutno stanje na estradi ne sviđa, rekla je ranije za Kurir Mija Pajčin. Navikli smo da Draganu Mirković uvek vidimo svedeno i damsku obučenu, ali nova fotografija koja je isplivala na društvenim mrežama iznenadila je sve. Naime, pevačica je odlučila da snimi duet sa Danielom Đokićem, a kako je suditi po fotografiji šminkernice, bit će to potpuno nešto novo. Dragana je za ovu priliku potpuno promenila imidž, a ona i njena ekipa su oduševljeni, što se može vidjeti po njihovim osmesima. Marija Šerifović godinama svoj ljubavni život čuva daleko od očiju javnosti. U svojoj autobiografiji progovorila je otvoreno o nekoliko veza koje je imala sa ženama, ali bez navođenja imena. Jedini muškarac kojeg je Šerifovićeva predstavila javnosti bio je Slavko Kalezić, inače ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Euroviziji. Veza pop pevačice i crnogorskog pevača i glumca nije dugo trajala. Raskinuli su nakon 6 mjeseci zabavljanja, a potom se spekulisalo da je njihova veza bila samo marketinški trik. Moram da se fokusiram na posao i ne želim da bilo koga opterećujem. Ljubav na daljinu jednostavno nije opstala, rekla je Marija tada za magazin Story i tako potvrdila da više nema dečka. Popularni pevač i učesnik Farme je operisan, izgubio je 60 kg. Teško ćete ga prepoznati. Jedan od najvećih šoumena na regionalnoj javnoj sceni svakako je Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13. On je godinama kuburio sa viškom kilograma, što mu je u velikoj meri ugrozilo zdravstveno stanje, zbog čega je rešio da uzme stvar u svoje ruke i povede računa o svom zdravlju, ali i fizičkom izgledu. Njegova rekordna kilaža, kako se spekulisalo, dosegla je blizu 130 kg. A budući da mu se prekomerna težina odrazila na zdravlje, on je otišao u London, gdje je na specijalizovanoj privatnoj klinici rešio svoje muke. Posle brojnih hormonskih analiza utvrđeno je da mu je problem stvarao leptin,
koji se naziva još i hormonom gladi. Njega proizvodi masno tkivo i onda kada njegov rad zakaže, osoba osjeća veliku glad i stvara se više kilograma, a telo teško sagoreva višak kalorija. On je prvo bio podvrgnut odgovarajućoj hormonskoj terapiji, a pošto to nije baš davalo dobre željene rezultate, rešio je da ukloni žlezdu koja ga luči, pa su mu kilogrami nestali kao čale, objašnjava izvor. Bok je zahvaljujući ovom tretmanu izgubio 60 kg, a budući da se prepolovio, u potpunosti je promenio i način odevanja, po kojem je bio karakterističan. Retko ko bi ga danas prepoznao. Popularna srpska folk pevačica bila je u vezi sa žestokim momcima. Posle braka sa kickbokserom Zoranom Šijanom, sa kojim ima i decu, Goca Božinovska je bila u vezi sa Nebojšom Tufegčićem Žabcem. Gostujući u Ćirilici kod Milomira Marića, Žabac je ispričao za jednu neprijatnu situaciju u kojoj se Goca našla u Americi, u kaubojskom gradu. Želeći da se našali sa njom, Žabac je platio šerifu $50 da uhapsi Gocu, jer je non stop pušila. Šerif je po njegovim instrukcijama krenuo u akciju, opario je 2 puta u vazduh i viknuo ruke gore na engleskom. Goca se tu prepala i krenula je sa njim u ćeliju, u koju su je zatvorili. Vidno uznemirena, Božinovska je molila Žabca da joj nađe advokata, na što se on pravio lud i rekao da ne zna o čemu se radi. Kasnije Gocu su pitali kako kuva i rekli su joj da će ostati kod njih 6 mjeseci da im kuva. Nakon toga rekli su joj da je napravila veliki pristup, za šta je kazna vešanje. Kad je to čula, počela je da se trese i plače, a kada je video da je đavo odneo šalu, Žabac je viknuo da se prekine sa predstavom, jer se pevačica vidno uznemirila te se zabrinuo za njeno zdravlje. Pevačica i članica žirija muzičkog takmičenja Zvezde Granda Marija Šerifović jedva čeka da rodi sina naslednika. Pevačica kaže da priželjkuje da dobije sina kome će dati ime Luka ili Maksimilijan. Planira da ode u banku sperme u inostranstvu i sama pronađe materijal za svog prvenca. Želim da rodim sina i da se u potpunosti posvetim tom malom Šerifoviću, ali postoji još puno stvari u životu koje planiram da uradim pre nego što se ostvarim kao majka. Ne bih voljela da dobijem dete, a onda da ga odgajaju babe, dede, strine, stričevi. Hoću ja da budem ključna osoba u njegovom životu, rekla je Marija za Informer. Ona dodaje da se ozbiljno priprema za tu ulogu. Beba će morati da bude najuspešniji projekat u mom životu, za koji moram da imam sve vreme ovog sveta. Zbog toga ne žurim, nego puštam da sve ide svojim tokom i garantujem da ću izabrati najbolji trenutak za majčinstvo, kaže ona. Maja Nikolić i Zorica Brunslik su se verbalno sukobljavale u svakoj emisiji Pinkovih zvezda. Zorica je privremeno napustila Pinkove zvezde, a umjesto nje gledat ćemo Đanija i Željka Šašića. Međutim, Maja Nikolić tvrdi da je upravo ona zaslužna za Zoričin odlazak. Zorica nije više u Pinkovim zvezdama, logično je da je otišla zbog mene, oterala sam je. Nije mogla da izdrži sa mnom, žena ima ograničen vokabular i ne može mentalno da mi parira. Bilo je krajnje vreme jer je mnogo dosadna. Ja ne želim da se spuštam na njen nivo i sa Darom Bulamarom se često zakačim, ali ona kad proziva me na šmekerski način, koji nije uvredljiv, rekla je Maja, koja kaže da je atmosfera bez Zorice sjajna. Ne zanima me da li će se vraćati u dalje takmičenje. Bilo je odlično na snimanjima, toliko smo se smejali, baš je bila pozitivna atmosfera. Završila je pevačica.